life. Al ikaw na si Waskewa. Masim din pa yung kuos. Kulon sikat mo lush. Ikat mole. Coin mano ke coin Fred ising eh. Maton na nag-weekend na ba kita? Kat utsak tu lagyan eh. Hatekin. Take a mute. Hey, wala. Alam fakluman, dry fakluman. Na weekend nga dingi siya na ilosing ko na ash many institute ng dagang nga na Washington State. ash tu football ko kay Bangladesh State McCursey gigaspin got legalized marijuana should be legalized same-sex marriage siya. Bakit matay ni Ken? Ensingan we in California pa we New York line niya kay COVID-19 sa mga. Yep. Ang iPhone. Maana for siya. Ba't hindi siya nalagay kaya? Kaya ingos ko gilagas lawasan kidam ta kidin bel kad akfas siya sa siya sa oyiga ngayon kasi ben masap lalap no los kali at kayo nila mo social distancing eh kaya kali eh hindi postigi matsikaw matake ensi siya nga nampa in extremoye la fashion klan mas COVID coronavirus di ka connect on way na fakanda kike kali kadinge na hindi sa ram kin dasak pang si bela siya gasan ka din de luwela kasi mo siya gasan ka din mo te shuken niyo yok ko finde as pang si yok ko na bang si bela siya na tingin siya ila kulkat ke academic na ke kunakan ke na mga tiging interest ko din eh wala na Mr. Frank kasi doon kita we shot madawat na academic at may mayor tiging siya asukya ang sa mo din tax ko lang Okay. I guess kasi pro na diba fast namin ano gusto mo ng Q sila spangan Kal, hindi ba yung guwas kayo wa? Ano gadak kalim yung gidak first alu in ko in Fred last no you ko bayan pa market sap wala planen lang med kulash this federal to be state level. Dahil kwali ano si kanda kayo taba ng Yoksburg din akos may nga nagawa sa cash ko. Kami din ang Brian, ang ugly may tuya inge. Tingin Briscoe, ang nag-hosting ng Nashville Kent, Washington State. Lamisha Frank, alo ka, Des Moines, badigin si Ena. Alo ka, Los Washington, Des Moines, Washington. Ha, Shirley Dara, ng Washington, Southern California, and sila ng Ontario. Washington, LA. Kaya nakfasya program siya program ako sa ba kasi ko was in the kawiga to ko
gusto mo siyan. O dakawigat ya. Na Shugya nga ni guest sa trailer sa mid kiskip pro lang at sa fast na mid at pro. Olem got flat kan. Kat sim gao sige. Ichvil aklin kum intak kulamal. Masmit ke mo lush. Ikat kan dai kilit ladus niya in aklin de mawupat kas mo aklan siya. Magilin sa soda. Dagat matay ni gao sige. Check the gas a little. Mangandalom na ingkot. In gas mo kat fact na ingay mo to kayo. Mandalom in ay back session pa rin siya. Then kan is na ordinance yung mga lush na lock may ba. May ngayon de lusyo. Tafla ng gas. Jackson ay belos sa may wika din niya. Pero wika din gas los. Session pa rin siya los. Gas mo. Ito ka na yolos los indiction na kabin long one na get by the move. Awi ang tanin siya na ko. Yan sila gas bit. Bigyan mo na ka siya. Kilabang dahil ka niya. Price siya. It's fun na do some guys. Amen. Amen. Ano ka actually, hindi ka kagagawin sila Leminister Frank o ibig digging trust call. Ngayon, sakto na, wala siya, saan na sa todo yung paing ko. Sabi, nakasi, simara ka na siya yung si bes mo ka na siya yung uyo ko yok na, o pa, wala ka nakalimia la, masap lalap na ka federal government to the state level, la, in, to'y yung nagawa posti ki matsinga ulan, in tulog niya ki. Masap si Bangay, ordinance mga akiyagimit na gawin fast ke. Sibayan ba, in aksamoy yela, fast yung coronavirus saying ngayon. Naro, yokshibig din akos. Yokshibig din akos, may hindi ka na, luskan ko na unwayan. Nakatawagan ta kayo ni Iraq flight lasho. Tikami mo ka din tuwi Iraq flight. Nga siya na gandalam siya akfled, wisaw ko. Nga kuusik na kan Iraq akfled lowasan. Na kung di, Rome sa tasingol, doon yung siya na akalim yela. Katin proy gamit ko la, siya din di proy kalos mo na, katin ay akos, mayin supelan ka at para ilos aske and ilos aswayan. Ilos te, by chance, elected officials, Akwaklan kan, el fria kay siya may President Trump, ka Governor Lashlin, California, Governor lan in Hawaii, ka Governor lan Washington, kay siya state leaders nga ti tafong ilos askin ilos askuyan. Akwaklan kan. Na parang ilos akos malan kan, katlay akin siya ilos. Na kisbin pa wala mo kita akos, naka yokspig din akos. Ilos in fact magtin rin sa line ako klan ka. Na bangan bel sa magkita dui. Tila aksolos. Na ano nga nga shibese nga pa ako klan mit cool lan government nga wuse na siya kiden fast ke. Finne Orekma siya pena. Orekma kami saying, dek mi saying Kaya di siya sum nag-office. Kaya narik mga lom siya. Nara, ki federal level, state level, local level, nga ak-fest siya. Na kat mitlan lalifong yung kat ina ka ng akos. Kaya di oran udak na nak, oran wala siya si Fena. Iba nang sa matdikin, sa di lalifong yung kato, ilusing kita nga, kaya may nga, ekin mitlal fung los siya kusten lukike. Kaya no yan mayan orik malak ko mo pa faket le piela pan lal fung ilasyo. No ala yokshipe. Yokshipe den akos. Akos akwak masap flight ma udaka na siya. Fin masap ngan tiyata ko line ako klan kat nakatake. May mga may wo, min katel wo.
나방은 시베라스 너 이거 그거 스핀식라 그 람도 녀로 프레드시 그 찬데고 이거 뭐그 핀샵 뭐에 사실은 가스가 돼 인지 식식이 역격이 핀네 가울이로 말ung에 그 책변아시 그 책변 거인장 그 가스가 되는 거 아글로게 벨로글로게 아슬로서 너 쉐리에 그 라이키에 na daging program lasha ngayon na sila digin Trisco then akfish sila mitaga shirol Lebanese sir friend na kadasyon digin siya na by inaakatay economy ulit sila sing sa mga ashike MIcah sa pawon ko possible ko stream make ko siya na digin Trisco Lebanese sir friend digin siya na pain ko was kulog ashlo Kaksigin ka tumala pang sila kaya Salomon ke may fact mo ka yung makalimbingan ala yoksbe pahin kom na Mr. Frank lakato is sila siya nga sa ano nang andak nagum lumalap tignan siya ng ale siya ko lang ki akataya mo kung may akfasyo ko nag-fact sila pamlit sila nga ngan read yung vacuum sila dito po sila vac mo Mat na kayo na nakos mat kolfinena, mayin kat mo kayo napasangka na sin, matingi, ewal pala tingi, makakok sin kat. Mat si Finline ko, lanena, line ako kan kat, si Fena, arayin naman kaya el. Nakimasap si Pinan Washington, Governor Israel Bakla, fiton ko, pa social distancing singe. Na vidon gospel kada pagbagyan ye foko lagi nga within news mo starting kada celebrity gamit ma way ako el fact that this is not joke na boy pos nga lalos and si mga kita ka with people ang gimasa fa masuang naging makatagan ni kayo ko kan we ko scale coach fitness on finance Washington kiyatari mapangon ma public health department the connect the moments Inda ka unwala vaccinate met lasha kishben loto na masing misal sa makatsina ina masikya ko siya ko disina ngai ne ta kalemiak mga na shesh aspe inga yesh ka sana shesh de ben aloang na ke inbuyak flatchi masing anel epidemic si masing atash ka pandemic si elelia so na ko na yakla vaccine for kana ke na ke Measles si mga samsam kaya nga vaccine na ke. Nga fact mo kayo nala, kaya nga wikasyo, iplan state na kaya hindi po lamay ngayon. O yepe, kaya office ng consulate lar finan Oregon, FSM consulate, ilo siya kalim yun, sa plangasik la kayo, na kaya owo pao, social distancing si, Victoria, matlof ko lamal bandal kayo la, masing ili, matsingaw. Napanang daka na siya ka din ito la pangayas, mayen wangen sanan kafa esang sau elyamasnge na fin nga fina shamram ke xivena mo tai planning amit lalal fungisi kadel wiya ke mange pange pesi mga met tested kiplan technology nga kaksagen gat la lutia me ke cellphone na metigi mga sikya kangan gain we navigate lima masikya ka we computers inu ko du ko mama asha is information lock okay tasak tayan si mga ngan kan yok kaya pa ngan we ko was matwagin gasin ko in kain shek na money agin kain we lash ka kan gaslan gat yeneng yenga na selos my gaslan siya in long gaslan gat ma margin agin gaslan gat ke basing ya lo malap ke aspel sila kan fakla mama shuru ko ngayon siya ko lang long muluto do ko siya bata ka yorol digni siya na klamala Now, mute. Okay, now I'm muted. Yeah. Tingnan so look na akon yung faction na ke sap to kasi mit call finan mit call on government nila yoksberg din akos minsan mata finan lalos kada finan lalos pa ng yoksberg din akos malos fucking pain ko Marcy Kate Keslin ikaw yung chuglag asloman
Oye be kumshue Anton globe ke ashloman and buying was kayo sa mawigat yang oye ko gusto masim lang about kan DNA gusto yung alam ke ashlowosan na ngayon orin pela na ne or Euro Mr. Frank kumin actor si mama ashiruman katlas show na ke akde na oye ko sa mga ko or all dignisena Mr. Frank Glomala tamla sele take interest ko ki aspel kan we go was in going back lebe si gas ki Tony Lasha le na kalme le na yok kalme na ki oye mo fall ki na fashion na fin bange kat mutalin lomo na mega mutalin lomo ki talik na ta te lut kot aulash ki Orekma ko slela ki den we tari voluntarily take some leave then ma tail ya ke mamash ke Orekma ko me mana ke pandemic sin na bana megat na klapel la so ke o kulo malam sin kat ke la kay kat kiden kain poro na castle penganalen na banang fashion that ke week ne kulo malam sin kasin call with call and kasin call ne tamlen serde take interest ko ke ko sa ki kiden kain kaya feng na fa ka lik ki kasin ka fin bangan fiton kos ko me oye mailos pengen dan sibe isene ke met me ko skais me ko chutja ko guys kas ko ma line na loyalist pa wegi line na loyalist pa akula tulu kunum ke parking lot around jakne ke ilut chakli la me los kai neis la kai ne no la losan na banan kula malam jingat kotte na forska free ka mema one immunity lashna ke masit ne kat puipe kat platin molin mait na kat platin pe forska ta sakta masikat kalib ke angela alfunash na katen in control na pangem masikite fais kat le ngakte samsam ke cheu lagam ke na ka mwet ke gasit lo ngasamsam ke mwet la alfungin na kewa mwet la alfungin na kewa ka sema claim mo mwet la alfungin mwet lan kat edina kiden rasyo yama sielgi na ma felara na ma se sikna se kiden ran pa kiden akkalim limtale aklim katlasha call and lim kat glorify in honor in gemana gwa sikne moyen forskna lasha hash tashat tat sangtarina sin lim kat na ma kulesh pa kiden lila me kiden gasha akshukela Shamanian virus yun na actually clash na gad bakit nakos ay na ke tamlan sele lemon taking interest con fact na kita nakos we bakos na gad men siye pela isa clash ang nam nakapang malagi mold tax ma na mo the section lem but la men dale mo di malan chesa ta mo tax na chesa malaga Shreila malan chesa sang malan chesa esang malan ka abangan no yesima fin ni kan tanjing ni kan ta felo katarape mo ako stin na ko min bangan mai si mol mistes las kiden gain mingle among other believers vi kan da kan kala lucky ka di magat met kala fin tet man na ette na pecha wo si abanang lela kiden te tui ke pro la sha pro game kom pro ke ka pro ke met ke wa ke ilya magatsun lo malap afin jackson so la going cash la en si maki magat nikni la ke laman la kal namin friend gula medyo agin balance din sa na dingil jam bieng ana in fact la kada ba kita mo men lanti ko ila may na kumni ka charm nga mo nga tuyo ma sine nga mo charm na example tinga sang din sine kailangan if lalvo yung lasha bible kat kung pinaka na kami super lalvo nga kung sundig meron sa akos pos liberos na kikon koson kos pangad belsima Suwohswohs le na din sila lang atule Catholic smart Filipino na in lahat ng gawin tune for. Siya niya nalisibe ba? Na
Wala di katpang. Kami ba me, sila mo, mas na that mo guminti şufa, lem kat. Na, kalmin faxing ako minnan go diapon. Lem çizi, elit da, el koy na atule. Ta şok da, el şanga ukwe ma, sirrin fax. When aşupesi nga temayo. Nakatinwan na gino, sapma o masap mo na kasi shigilin tashi. Ti kalmi ako, tinako, tinako pa ako sila ako. Chukil life. Kadil use akwa kwa, masap ko, masap ko. Kaya use gray matters. Kaya mo ka Orekma. Wala sila lawulos. Na oye la mana ki living prang ilakali di ba. Kasi nag-luxury na loyang Akos ma may kulo man. Finti may kulo president mo kayo na coffee na mo kayo na elected leaders mo kayo na finti may kulo kaya. Akfalet jealous. May inif ko para di just ko nil hindi ko siguro. Ako ko ka kasi may continue actually. Pero yok şüphe ako minulo. Akos tayo ko bin madidis entigis na lang ko manon ko. Kage ng lakit na non ko kasi They just go Luan Frank. Basta kung lagi masin med yung kachul Lamalla pamo aspek pa bala bakla ako sa niluli gitseo. Ngalang si pakulo ki paklusan kaywa ana nga fa nga alana insya kulan ki malutudo gulo ki opportunities nga. We are raised for a time such as this. Rekmagan technology in faculty kastan God. Lamalla. They just go kumkulo. Luan Frank ash may rumiti kat Oregon Bella nasil tigil siya nakfasya ako yan nag ikon Friday. Tamil lang alang si Fakloman ki kos kay wala na ikoya kalam na akosten ba nagden faske pensinya. Men fingat ko akosten na ki oya na go makok na sisne na pangan kya sa last na kay fusheshela. Malala ila katin contribute pa i plus na kay kalam. Katin contribute i plus na kay loss. When loss makatus taga na kay nito fase mama ko ki systems ba ko gidan fashion na akosten ba fall na si ko finga kom taga na akosten practice ya akosten chike ke full jene ngom taga ta ti akosten na tarim ta me criticize more ko ala na tina betcha wo usik tan criticize mo fa kal ta sin na kat kain reason na ke man na ke wa to sakta if ka re finga kom chike akosten na ke kapun mu ku ga kat fas wat la fa ke akosten when kapun mo gugusin nga nage technician and the faco ilong sub tagit li kapo anke kapo singan pa men kapo wobo si nice kapo wobo si pa the nice kapo yes nice kapo wobo kay gulo man la tar na wobo sub ta kapo sten singe hosta random la ko men alulan matan pam singe frate misia pangan fin Ngamo kung dalawa we misia tari pe alu. Wow. Kanada wala Palmer, Tamlin Palmer son. Apal. Yan taga alus pela. Misia siya ko. Pangan pension taga alus priam. Dawat na ki Wednesday taga. All right. Luan from kulo na ingin nakita Oregon Bella na tinigin na. Ilang gashigat ke mulitu na uye ko inge ila shaman ko ta shakak special Mwe Read din gashe al tinigin na pelo malo Ikalawa kilo malab kilo na singkat kikot ko jul peta kayo ni uye ko kan orela project ke pensing buying ko na kayo mawika to uye ko kulo pa na zoom sa ma isa pelo mingkoin sukin message sa pa ma message in nga share in koin ak fast share
ไม่รู้ตัวยังก็ง่ายต่อละแอคแฟชเยกตะเกนิลาชฟินเนงาช่วยตะชอกตะเกนินจีซัสงันมาตันเซงกุมมาตายินกุมาช่วยกัตตะเกนิแฟกแกสลังกัดอินแกชลสนักเกยวาเสมาปอรังละลองแกสลังเกก็เซนี Kadel na nakakiyema siyak elito pela efashne oye ko kumashin zen nga shin zen el frika ti yen ma el frika ti we ke pel se nye ke shipe wo wolal narang along se rela pashet ke pel se nye ingain akkay ko sa kayo wa ma we fa ka ko ye ko ke melut ko lo malap ke plak Kyllä mä läpke sham na kuyo mai kes lap kyllä mä lap ka te äkos äkos ten se penangan palem ka te lalena na non ko talik na din Israel ko talik na tal mail oekla mailos pa maitlal el bakat lalos äkos ten se pamata sam na non ko na sil dalo kishipin os na peril tal moil online fast to good mailos olela na merit sila que Fred ilan longo nga seba mi senye il si feanda ko fak mo Esam Orekma Suwohswohs langat na ana ke kos fak ngan MIcah on gosh pos sinigili me gosh na MIcah ilar sham lala sintalik na din Israel ni fak mo talik chu tamit chu tangan ba in bel singa nilos dawakin que tola que alu lalos na singat or los tawag sa folok na que oye lalos que alu lalos los super showing in non going alu na que mashalala ko los ara na non kolon lem gat super ta kona felos que pel senye mai kail sham que merito lem gatil sa pelan konsum aro sham lang na sintalik na natali Posime dan fact mo Kusin long malim God e line Israel ke. Tu ya golem God e fact mo kum line Israel ke. Leila fina lo e ngo in long mo kum factan. Kus olo sa pailang kawalan fela porong uminanon kalan lem God. Ashma si lem God il nanon gamit lalke. Ele siya kaya siya gas in the gap in line Israel. Subtopic singan fact mo na non kalan lame God line Israel. Na atin marit singa na natin eh, court case. Ayun na natin fact lan lame God na sila dalabay mo use case silom dan makamdan usin sang line yangan. Use torgas gas laws go use complaints laws an na yimatak ngan ko in long nga layla ingin ko la ingin ko in Rick law peke. Na na ke nga siya mo ke Fred ke Tuesday marit singa ala na foto to ta shokta kamo ala yok na pa ye. Nga ko flam kayo na siya mo na kill siya mo olo sa papailang kawalan fela. Ki my Lorella fin fela. Il mangan on na make him dawakin fela. Na pel nga riti kay si pel lara na non kalay nga ka pel ma talik na din Israel nga pena o yellows pel my Lorella partial na selos ilong zerk maging phrase nga pangon ka siya e fela inorek law lain ko was ka inorek law ke na nonon ka lala ilorek makin ma se may laki and I made me kalme sikking ariting may laki o mana kay wash pela got may tala na naked eyes la siya ala na photo to lain liye lalian or lalian mukwila lan pon lem gata
Aragot wayanam ni saut ip selu ke maila kieo. Aragot showing anak den the line of weklal. Nagil fa going yo and mit talik na din siya ngayon to go say me ilos ash milos koin chakay kinsang line ke Orekma lal na selos ko ke karangin yak lal na selos. Niki pel singan. Avos tolo fos luo penal fak mo ashmaze Michael dafa pasella. Ashmaze la shakay kinsang line olos. Tolo akos na ginimikos tolo in fact mo. Lim god in fact. Mitlog may ang ara kuluk na suwoso. Ngayak to ashikos fakya. Topukya. Finland gatel ngait mana si kumising na nga mesi ngorela kuluk na sumara kum siya kusten na si. Ora kum teak fashi long galang lok nga filiyen kum nem siya. Pide siya kain jangan jik nga mga malala mit likipan ay laksa fila kasa fluolalan. Ay il siya Michael Dava pasala. Whitelock may ngora kuluk na suwoso. Nga aktor siya kuspakan. Alvlog lang gon song. And I lang present evidence ma asharol. Nga nilang gon song ma elito mo Lorela na sindalik na dinisya. May Lorela na kibulan bel singan. Nga uskos medikitsa. Nga talekos delikikos. Nga sa pilot mo si Sarah na Miriam in the Puengkowosme. In the Puengkowosle. Il sham kin Egypt kat na kay waito la sham ke talik na din siya nga ke kos ilos kos ye pespes Egypt. Na tor gas tong lalos na sinlem kat kanaral sa pala Moses. And then there's Aaron, there's Miriam. Elos na kaywa, el sa puelos lain koin da cash elos, na tukunorik mana kaywa lalos ngan pa usel dalaliki en gos lalos. Il is la gos la kay los sang si goso. Il sang ke na lalos in si goso la. Nagot long bela, tukunilak si goso kilos langan, ash bebel si los torgas, yes, dapat ette som na ke. Dahil siyam kinin, isam mga taron si Wosa. En si ke mga tuwa si kusle. En si pelanpel si mga uskos me ko lige kos mit kepel kos ne usot si kosak na si usot met kol wobolos. Pien sin mashlon pelanpel si ngan mga to aktor si kusle ko orela wuna si. Posle kos Kigot kap ka bagat long sham gel David Gulait kogot long sham ke ash sham saya makoten non ko mo ile kon chakek pepel singe. Posle ka sham kin ngariti posle ka shin mo itlog isa ma to siya pelak lon Moab. Il daako inarana Suwohswohs. Pelam when nadal peor il dobuk na sila. Isang mata si Kyakegos fash liki nienak tagagesha na Gilgal. Isang mainye egos fa akilin mga taro in molikosle. Ipluoge posakli mekos ren. Il sham kanol. Toko siya belaklan mo. Toko siya singan dala na sangin sindal with siya ngan kisipin il long la pengel dal ke mayun lalos ko ke Milo sarona ke maton felos katang dangan nakipil singan ilos ta connect line en il kol ngan nail su pelam tok may palo si lan god nganing kan takong Hinta ko rela sale nga na fellows. Fact mo palan pel singan my loropa elfin sale nga wiye na sale nga wiya kimasen. Elfin akin se wowoye na yakin
Suwohswohs pangan ko makadil sang na silbela min belsingan. Nara toko siya singan sokolos. Sokolelen kan tako sil nga wiyatlik na tinisyengan in mom ilkoin katang lamaton fellal dal koin katang alos le. Tasok to lim kadil fact la tari mo. Ilente wela los. Pelam lente wela los song gebenzi los songen elendie ora oena mail gean. Fashnel ne wela los sum ge fasha kluan mit Orekma al dawa sha belak ngan tasok lim kadil fact sen mo. Kum de koin zel nga wiye mga yakin se uwi la tar. Kolan kat Orekma inil pa nang ilporo mo. Na palim kadil jikila na kes makinyelos la. Ni oy nge ange tasok to. Ilto asin zenin koin sang min sewo na selos finne to ko siya yok financingan fact mo in sel nga wiya kiel dal kainel as a king the shock the lem ka del fact mo nga akin sewo yellow star wangin mit koin wangin finne mit pala silok nanti koin sel nga wiya mga akin sewo na ipsit ako ngan by akes makin yellows ke professors lalos in going fast sasla in Vel Jordan. Ilos balan belsa ilos us tablan walayang in fala ilos asum na ke falan walayang pangan. Na kolan got us nga kian mukwila lo il sang ko na selos Joshua lead them fala lalosan mit maus tablan walayang mit toingan ilos us fashmate lagay lo sab half tafon mile mamit lagay lo sto kipel si ma ilo sa cross in Vel Jordan ngayon fact mo ale na yoko fo na pensi na may los isyong niya niya los na ke long ya ko fa na ko fa mailik ko fa mailik na panganen si ma ilakes makinyalusin ngait la isa la kipel si ma ko fa ta ko lang main kon ta ko Ashlakin fels ko ngan yamit it 2 weekends mamailik ngan na mal pile na lang go for pile na lang instead of going back il pile na lang na panganush nga ko soccer lang got mail shikila na kes makin yelos ko poste na isamang and nalalay fung imo got fin we fale to go for got na tonin fung la I for one can goof. Narangayala na tonin fong le kimasingan. Nakingan liye la go for my lig. Nangan may takliya siske la go for an upgraning gak atena. Ush soccer klan got. Nail song bit sa singan velo singan liye. Na yes in singan mail da tafung la actor shell dalke. Di statement safla ko mo safla sentence safla sukungan mo isa may ni goes fa akilin mga oro in moli goes mga nagawa may laro na selos ngayon main sang zewo na selos main moli los lagi oye na siye situation may dal tilyang na ke na shipin long kalenglan naral mo isang maingi goes fa akilin mga taro in moli le. Mwe Read singer il takoin alana akes makinya ya kumising ila. Kadi ni sam na isam malim kadin mataro na siya. Katlong kalang lal na siya in bel boss. Di bel na kayo mga kumtilyang kaya. Nakat sana niyo. Sana in paroin singkat, tong na singkat, inse mo sala na sil. Narakot non ko na mo, ko nga non ko mo, pelma, ungay yeo to ko sunya ko, pelma, elya to ko sunya. Pangapel si makatel fototon si kimento. Di pangan, pel si ma, ko tala na, ininal kot sumso ko la mo kat pangon mo ilala na toton siya kot pa ke sign siya na sila kot kon
sana hindi la katil foto na sis ngayon na nga pengong na sana tapok na kal sana usi misla na insiyak ngantel ya nga il sana flia matan insiyak il din na sana flia nga kumpa ala na fuskala ni rakat sana ikesa insiyak sinak foto yan foto yan na sil narakat koin liyak liel fakke gaslan mo kating koin to ko foto yekot na sil nailangan na ingani na foto yan na sis nakimasik mi sengi ngayon na kadingit lalila kadinduk siya ni Esam maingin na kayo kadin mo ko'y akilen mamail torela na sis inmulikot na Masingi kot ni nona pae kadin foto na singkat ke mana kayo il layla fire singing fashion fin fela ke sipe wola nasikong in going to pena ak foto yegot na sila kadin itola il makayena pa may finchak si fan finne fela fak ma wen finchak il shak na matake tron wola na lal naro masi mga kum eshui kaksakin God came saying pa we have a God mole se God se ma el going long el going tapu el going nakin se woye kebelal painge my get la na sikyaw sing ka kebel sing ana kinga vacuum dawe kya fakelit gas talyen kumash wayan Benzis ko din del ya ke la nga online kumash ke enyese masi yok shibel ba message ko lang lem God ngayon going fale soon wait miles up ay line going soon when gas lalet dia vlog na yerol pise kadel wo pel na kayo pero layla finne pel singay layla ka dinisam la elwo pel na kayo God finne palakin force niya ke pel singay el shak na wo pel na kayo nara Esam na naman ko Suwohswohs lala elet dia dui nanon ko Suwohswohs lala ta kona sish na kayo pangay marshir ke pel singay layla gas lalin vale wena kinalal especially kana kinalal mavin jaginash bayuros takin tamil serle ko finne lemen frame pang mga akula na kewo ko kilomala Tingin sa nam ko lang. Kung malab kaya kaya na kalam singan. Tingin Diyos ko, forget Ashbar yung. Kalamin Frank. Kangan gasla kebel gasla lago in nakulo malap na singkat ke boile se na sis yokin sang sel ti komisya na len kain deliver version lan akataya ke maluto da yok na ke wisya bam dak fashi Halloween Friday na ke oye masikya ka bayan gatche dui kadin na din Orekma technology makadil Orela sang na singkalim na siya Steve Jobs ko Bill Gates siya Orela maka-check na kan lash ka kin kastan ka ata yineng ke si fe si mal sham kun ke Suwohswohs ngan ngali na ke si fe subtopic sing fakla naman ka lon lem kat line Israel na ingin na finan America siya nga kumarske en America ba karangan na Israel ingin na sima met kollash America ngai Orela met digital rala masabin karangan yak mga singin nange masabin karangan yak misinga fak mo Victoria metlof kolam ngal dikan tagay ni yensi Musinga wik musinga intial kala mat singaul. Metiki mga sikya ka government lan in Washington State mga amdagenge. Masamam sil basta Alexander ki Sifac lalos na ngasafla. Evidence eldra Sacramento me. Kat sham kun la lawmakers finan yinange.
in Washington, they legalized marijuana. They legalized same-sex marriage. Na ngavakin la, met pala apaka kisam ke Victoria mo wena Suwohswohs. Na nga follogan ma pe for sisil met pala isya. Met pala MIcah pati siya na lakatay la kelam kenge. La malos fa kare ni massive fun na. Ay sel mi was mo vak mo wena Suwohswohs. Kos pangon makulu ka wo. Pangon ma wo kuluk. Kos kal la los na ke kalim na ke los. Kos ra ma mokol ine mem may min mokol. Pangem mo las misinge. Mama kat sanakin meta. Ye matash misinge. Wangin la sanak singe. Ke wangin la sanaka. Nakate ko fla we akflatik in divine gasinge matal. Na paano kita ginisya na lakata yung malutut singe. Kinonan ka Suwohswohs lan kata. Taka na sikanan ka la. Kade siyak la menga ra tafung la na siyak. Maman na baba siyak pa kasi nga kitalik nata siya. Anong tafay laligi ka to. Messi Lorella. In fact, ki malutut singe. Yoki ilakata ya ki MIcah ki fasimit nga. Janam ki inging nga. Finol ma ilos tufok lalgi ni tiyap. Fashion ki edala uchak na finan genan ngan. Fin and me ingin ka fulet mas ngan metlo finan ngan kanta ko. Inka in cast na vakla. Messi ka atin rela tafong laro. Kos fulokon na silke siya akusten. Napangayan si kalang si Tui kaya. Takala si malutudang anala. Nakaksakin. Patayin kalansap silang kadin. Wikat misingi. Nalkat pen akatay. Ala fan na akatay lalo. Meaningful ba nga lang si Fakula malab siya tigini siya na kay akataya uluman ngalal fung imata mo luyas in Christ nga eva kasta peki benayip siya malab. Just ko kulo malap ke sa midligil lumen brand ko fashion medal nga laglen kum na Marcela Lagamus kulo ke Ashloman kum to wigatyang o pe Mile Victor kulo ke kum to wigatyangan digin roll na vinen Dallas, Texas, buying gumpen. Gulaga man. Gulaga Suwohswohsan kayo Lumen Frank, Arvid Belgium. Klomalap, tawag sir le. Klomalap, tigin ki may som si muna knox na ki Fredingan. Sana laga asum nan ki testimony laga in komen nala nakate ki kalim. Malututsin and mine na gidan por wala peko. Ngawi kung falcon pe mama tigilizena lagde tarin and la. Mas nang etla liya pa. NDS nga torela ko NDS nga torela or pa nang to na kung tuwas ta si ko na kumina. Si kaya na sigusem na testimony sila ko panga. Kikot long tari akte la tigilizena. Nangamtang etla nga pa. Ay. Mas nga sikun nom si ramsenge. Nga anan jengene yale na peng yale na ke et mga inangan mold bills kamema yaw taksa fila bangan floko uchak tatalikla mga siten mayon kata Facebook whatever they were doing na uchak na nga ikaw nala na kya lo mo fa kunay lamasin chakma ma ben uchak torkas kasta silena na yanan mata ako alulalo na ako meron na masingan din niya. Kung na-read na ilituan me, kung na ako na masingan na nget mga friend, uchak win kalia siya masingan. Nga me, kalia siya na lang ngalia ma-read siya nga ako ya kipel siya makong fakan, makiafu ki ma sayel tu. Makong fakan pa, me il-yaloman. Me ngayala nan sinyorela mas floko de sunno mo panan na pa enye si kum to ilja yakyan ko kum yo lorela mo floko me ilja luman angeta na sil umiga jmai sim na gyan angeta na sil wit kashkarak na kanla and I said teya kum dia na antit na mes na to floko ko na me vinyok la bolin pills nga yala mola na ka me mapanda nga ya wahin si pena nga
O kare. Narangit mga Messi. Enye si kum tinak falila ki mga kumbiyan Larelan kung flow ta na kon angan na. Nakatawag ba ta ko Warriors shit kana basis ka kaksa din magkaya si Molim katin sinasin. Finwelin kalam lal gelen posisyon langit mo tapan ang Messi la langit ke. Messi de siuna. Kalen kain longat la dira lang akret la super kret la me mutluwe ta me. Kain casting sang kuniye. Ina siya in fire extinguisher siya. Narapan ng in fire extinguisher la tol puwakot na siya. Napangan mo yung sila ngalong si share nila. Katim tayo din yung kacham chama kachak makatisang yung fire siya. Kapanan yung fire siya baka nauskat la. Kapanan national spell na din law mo. Napangan gidan always on the lookout. Always on the lookout. In fact mo, pero ngit na lang expecti. Tipo right, tangat kita Suwohswohs mema. Inan we have to. Kal, let's say some la kapangan marshi ko klamalam singkat lang kain we go split la lal fung wiat. It's will be na siya sin sige gastan kan. Mawobonge dai nagdanak fashi. Panangan marcha. Naragat po yiko. Katagan yung the Bible study alam tangan siya una misle. Chapter earlier Filil des makla ko medyo kumangan kian. Right pa na macho na kian ang medyo tina chikyak ki mo kung faga. Daya. Well, no fon nang orela floko. Medyo kumangan kian. Daya. Ligto pela lupela ko sila klomo. When matayin mo kayo na pa nga na umalan mo kayo na lupela or kayo kala klomo. Nga gila me nga raw. Kaya klomo la. Hey, guys. Certificate. This is to certify that Frank Aloka complete all tasks assigned today. Wow, una recognition pa pa kayo catch. This is ba? Hey, naman lang complete. Ini mga compare laki mga kumbraka. Kat puro ko tanan bona kung sumaksa fila vlog. Mga kaya. Like, nabangan, blame kain siya na, may sila tira nga, karagin ko si Chep, force ka kin ko si kibangan na kayo, spell mo si Sharon Miriam in call ko siya, may lang. Yes. I will never leave you nor forsake you. Pangasan lang, Oh, wow. I will never leave you nor forsake you. Like, kung isya mo dito siya, ye mataas, then liksom dina liye konto na yan. Kaya sabi gas English there. Sabi may gas English there. One Christian no Christian something. Anyways, kaya ba kaya sabi gas ang kada ni online MIcah siya na madonjal. MIcah siya na malaking kasaw. Shalom siya na makatlik sa ekle. Yung may napangan ba? May nafukuko. Yeah, may nafukuko. Correct na ito, household na kaya. Kung pwede mo yung pinaglik sa nina, anya madash na. Sige, sila siya ganon. Sige, noon ka makakawin na kadal orange in tradition. May masang kopi. Kaiwan na siya akusten. Now, kaya mama siya masik na siya spistenge. Mayroon siya ka na siya jibagas makinya ko. Kaya akusten lash. Akusten lash. But Bible si Fena fact mo, do it as you do it unto him. Or mo kumara sin lame God. Or akusten loman mo kumara sin lame God made. Pangako sa naglalal ko kita diction na patake mit lumen pa diction na or ngayon siya na lawyer nag-mo nag-endan siya ram ni kana nga obvious mic so nga asong ta ko ule nakit nga yang kami papel me yun dan siya nga pro ni tari kali ma sina tumala
mail chamon ke masi dala shi ga gui yang na usina shi kiden chibe dui way ashwe to klase log na ke mola shi fe ke ma wula pes kadurela wai fakot na si akuste no na Israel na alle ta kana shi kiden dictionary esmak le silbe line na ke ما مقاتل إيكاس متعشنا تجلسنا البشال لك تشكلك شبالن قاد فينا ما سكنا وباك نكى متعشكلية نتكلية كعب سيما للجام إلوشان ما كعب سيما ما هو مكملنا ما ينفع فين متاك أكوستين كعب سيما جنس إسلام والفصل لونه Masim Allah kadilera in may kayok na si ish kadilera kolla in may Suwohswohs. Naro yok shupe. Ako min ako sa ingrid mapulak ka apo wuwusig ako masigit. Pinne pela Elia, pinne pela maubeng sikat na yem tash. Sista pela manurun solo. O taproy kin mo. Shampoo gaslag. Orang si Samsung malah, na fikir lain si lom musik. Ni, macam macam ngai kita kali. Kemudian kod taban ni musik. Kod nakan lagi dan Ram sindik natas. Kod kita ngai, kumbakan, won asafla. Kod kita ngai kod Kawaksil na kung sige mas kung na kawaksil lo ma fakir mailer kung finger shop ni sin nature high school college ni kung siya kaya fakir hindi na hawo na kung finger shop na sila tayo kung mga kawaksil may ilta ko na ngayon tayo fakir na kumingit na dalim text mo kung finger ka text shop kung shop ni kasan ka siya na kawaksil fakir Sige mas na si Belo man ba kumincham ko malite pa connect na min kliting nga pero fikar ba sila una ni fing nga siyak na gigwala kalkula lagi na we dale sham ram ne alle ne nga vai ga na kum na tash ya lu go kum sakala nam taon kainin mangan kaya kan rasi sham afakid na mas yung din teknolog na sitalik natos min faxi da lemon friend piang alixuni na iestan si kanon ko na hipsin na ba kadam ta du team ta sham ke yining mafili alu pen but full of jona ka dawa fukulya mo gas ba pangan malutusengan Taka na si confidence when non ko tingisa na kulon wala kaya kasi makalim siya nga kuso we got nga umgan rewind niya chu long ako siya nga even when ikaso ko ya na midligi kita kaliya nga 60 tingin just like kaliya ke ta nga flow na pelo na zoom tingisa na my friends was naksafla loos nakatawagin pa sa tingin just like kaliya kasi Tingin na ash mo sa your room? Kina kulo na singat was pe kulo malap ki sinap kaye Euros yan ala kaye Florian na kaye wakat kaye wasam singat pinchak often ba in Auschwitz na sila sa malong pe. Nakalong si Baklo na sila Minister Frankie testimony sila na Mwe Read and mo pero incomplete may file mo kayo na kumbrigate file so then na kayo wasaya kung Lilia Flag na nage kumutalo dito ta. Tabang kata masih kilain si Lars Misenge nasin talik kana ko sa talik na taking bail ma we talik na fans Joey Sasha Roche pe
Nagot na share ke masikyak na root na daldigin pelay lang Ngani masa sikyak coronavirus ba insuok padiligi lutut Orekma ko NSCA mga careful na kayo inyo kasi family time ya so ngay bakit pala katalengan ke nara makapasin mo kung natin na ito the confirmation si pa kumarelangan nagkimakatong ko pe ay nagki sir evacuate sila Pinil siya mo sin may may ti yinain siya mo pe mo sen pe with luo todo si pe siya mo nakal Mayoring God may gas cash narapana post back Liya coronavirus inse ngayon na kung peko minse fix up ama katsun na fix up kan na mo kadem time zero na kate alaliye kan kimakatel chikeni kes na ke mo lash pisenge lansing kat ke finjak yo ma el sena se sharapat kan mata in mis la misenge glomalat ke bella ko Minsan ang gulo. Lowen Frank, arch mo effects after yung nakatsang jil de interest ko lang kalye ke fact todo irol o ebe kalye ke pro. Lamalap tamam söyle. Postana yokla faklak na tonet minit tolulak na intavla time lan dig interest kalan. Ngasang malak na lal na avab esta talk ma jab na claim market next week ma time minit gash ngasang lan. Hey, Digin isum time lak na. ube claim sa claim sa pangan Frank eh. Lamalap. One kasi one crazy story. I yield my time. Ay, kung gulo. Ay, digin, kung gulo ka, tayo ka naman si Shesh. Okay. I'm going to say na nga pura Alright, kayo malum digin. Okay. Lumalap to si Waskewa. But you again lalalfong iya. Kumusta kayo mautya kuikat? Especially kayo gusto give comments ina kay kadal kay fakla digin siya na. Kat mit kalans up. Makakus fakla nga kay kat. Makat niguna kada sumpakanek. Tasak lalfong iya kalan kat. Kulang malap kay kuswikat kay malutut siya ngaya. Hospital ka starts to do. At sonna otela malutut to do kamalutun kay Shendria. Tamasi mapangal kay pasingya bakatin. Wala si Praya, fashion fa kat should balik ko to final lang silang kat. Katakan ni Praya. At kaksagan kong kat flat lush, katla leprem, katla laisik, katla check-up. Kat siya sa paya lamit sapla na finances ko siya. Ikuya siya yung lalalfong isingi. Kapkapak finanbwe. Misingi kadekin mit kalansap, mit kolin kan wifakak. Kat kulo malap na siyong olim kat papatamash. Kimit kalansap ingi. Oye peki orala ako lalom ka technology. La mama government la sa shukye kisbin nakun lash shenjin lash ka forskya lash. Shek pen orala ingene kasto main kan lash ka kanya. Egat kulo malap pray kimit kol na kewalash. Kat siyak siyong tanganik lomoy yelom pailo sinarokol lalo sa ke yok digi na kewa ke pel singi ke pelin na kandalas maita kat digi lalfung ila sa inbo mo kat papatamash lalfung ila top na ke yana kewa maasha ashiro anak mo na si kesa mo tanin siyandalik nadash met wiyash insuk kompenganalen kung makifan na pakat kain fungyang na si ke pel singi ken wan na tum Jesus Christ kat kulo kim wikat kim tawa ken program lasha nagigate fasha digi kinin wan na tum Jesus Christ shasror lakel katlal fungike amen ay lamalap